Venḓa anthem yo bvisiwa hovha huna dzi artist nga ngomu. Edzo dzi artist huna tshelede ye dza i wana even though kana R100 kha heneyo R100 huna vhugai dzo sheraho or tshelede iyo yoṱhe i kho ḓo ya kha Mizo na khou vhona just the friendship ya peoples na Mizo because musi kha ḓivha nga ina nḓila ya yone ndi yone na because if friendship ya kha ḓivha nga ina nḓila ya yone there was no need uri mini a ṱwe a khou amba zwa kha song khou ṅwana if they were still cool. Huna makhadzi nga ngomu khou ṅwana ane makhadzi ndi ane a khou itisa uri a track i fhedzisele u swika hune i must go 1 million not uri vhone vhane vho zwi ita uri i swike 1 million no. If ya record label yawe sina ya tshelede u ḓo ita mini u ḓo ita mini if open mic ya vha i sina tshelede iyo ye ya ita nga Jerusalem u ḓo ita mini. I don't know maybe ṱhaṅwe o vha nga ḓi nyanga na place ine a ḓo itela ngayo uri mini Lomana athi vhuyi mara zwithu nazwo zwa maybe demand like you starting prime time for real like then why would you go feel you know it's under investigation for trying to do some fraudulent drugs or what a ri ngo ḓi vhuya ra ṱa ri thoma u huma ri ḓo thoma hanefho kha Mizo and Percy mara a ndi vhudzisa uri why Percy ne why o tou lindela tshifhinga tshingafha so uri a fhedzisele a tshi khou amba zwithu zwino like why o fhedzisela o ima tshikhala tshingafha ni uri a fhedzisela a khou amba songo ṅwana a ndi ḓo ḓi vhudzisa uri kani ndi tshini tshe tsha fhedzisela tshi khou ḓo mufha courage uri a fhedzisela a khou amba zwine a khou amba because of a bit track ya kale I guess yo vha kha album ifhio ya Mizo I think ndi ifhio album ita because of a i khou vha kha the Mizo Feel album yo vha kha iḽa ḽiṅwe if mini iḽa I guess ile ya I think is 2013 ina no yes na Patience mu ṅwana so ndi ḓo vhudzisa uri ndi tshini tshine tsha ḓo mu itisa Percy hu vha hone zwine a tshi khou nyaga u zwi amba uri mini yo track mini I guess maybe u khou nyaga u khomana this maybe una follow between ene na Mizo ine rine ra i ḓivhi mu ṅwana but I guess na vhathu vhanzhi vha ḓo vha zwithu zwine yavho u ḓo Percy even though most of the fans are on these fans dza Mizo one so ndi yone thaidzo ine maybe Mizo just that is consistency kha music uni muthu na dzula kho drop so obviously dzi fans dzine dza vha dza Percy nga ngedzo ḓuvha dzi khou ita dzi khou ima naye na Mizo rather than u ima na ngoho ine ya khou itea but which is right zwine Percy a khou zwi amba if track hu yawe obviously it to ita naye u tou wana something just that vhathu vhane ri khou vha vhone vha khou amba hone a vha khou pfhesesa something. It's not about to track me, no. It's about to track no the you guy. Even though you only 1,000, as the artist is the Zio track to poor guy, as no budget, no one. There's no time, there's no order, so no yo tracking the layo VC one of the time you VC or as the artist in home. The artist who naturally is a one, even though can hand randa, can you randa? Una vhugai dzo sheraho or tshelede iyo yoṱhe i khou ḓo ya kha Mizo na khou ṅwana just that vhathu a vha khou pfhesesa hezwo zwithu vhathu vhone khavho vha khou humbula mini yo track ndi ya kale and why Percy a khou throwa dzi episode Mizo no it's not about hezwo zwithu it's about ownership khou ṅwana ndi zwine ri khou wana zwino khulelwa mini Jerusalem is because of track is massive and muthu we a create mini hawo kha yetre so just that mafena Mizo na ḓuvha ḽithihi everything tshine Mizo a ita is always over right just imagine zwe a zwi ita kha Detroit hangei khou ṅwana zwe a zwi ita kha Detroit ndi hu mini zwe a ya record mahala fhedza just trackers dza upload mara because of the Mizo zwi ita zwithu o zwi ita kha Detroit ana muthu na zwi amba ndi zwiṅwe zwithu zwine Percy u khou zama u zwi bvisela just that sa mafan a Mizo ana muthu na ḓo mafan a Mizo ana muthu na muthu ane ḓo tenda u nyaga u ima na Mizo ngo ḓo ima na ngoho a ḓo nyaga u ima na zwine Mizo a khou itela afho zwine vha khou fila zwone uri zwi khou itea khou ṅwana and it's not like ṱhaṅwe hu na zwiṅwe zwithu zwine Mizo or mini or ṱhaṅwe zwithu zwine zwi khou itiwa uri maybe ṱhaṅwe vho nyaga u shanduka Mizo uri upfhi Mizo hai this no just that uri yo bro ro shuma track hei noni ya so na so why u tshi nga ri kha iyo track ye ra shuma why u sina uri nṋe ndi khou na next ṅwana why every time ndi tema producer tshi rovisa track dzi artist dziṅwe dzi tshi vha dzi khou lwela dzi speeches ndi zwithu zwine zwi itea but because of ndi Mizo a huna tshino tshithihi it's like zwi zwa itea kha good vibe song track yo thoma ya Teenage mara track yo fhedzisela yo vha ya Mizo how come my fellow artist track yo thoma ya una real mara yo ri yo bva la track kha album ya vha ino vha ya Mizo ṅwana ndi zwiṅwe zwithu zwine ri khou ḓivhusa zwine zwi khou itea ṅwana mara because of zwi khou itiwa nga Mizo zwithu ahuna muthu na ḓo ima na Mizo ahuna muthu na ḓo ima na P-Post vhathu vhoṱhe vha ḓo ima na Mizo because of ndi Mizo and Mizo tshiṅwe na tshiṅwe tshine a tshi ita hetsho tshithu dzula tshi right ṅwana so ndi ḓo vha ndi ḓo ḓivhusa uri why vhathu vha tshi khou balelwa u sedza dzi fact
before vha tshi ḓo dzhia issue ine khou itea kha iyo track uri tshithu tshine tshi khou fhedzisela tshi khou ita uri mini people sa fhedzisela a khou amba zwithu ndi mini ṅwana vha tou uri a vha khou pfhesesa hezwo zwithu vha khou nyanga dza u kanda uri yeah people is doing this is doing this is trying to shame me the fact is trying to no the zwithu zwine u tea u vha khou zwi amba mara nahone ndi kha track ifhio iḽa people say h ṅwana but I just that we just have to uri ḓo vhona uri mizi ene muṋe u ḓo reply kana a nga si reply na ṅwana mara kha si ṱhanwe u ḓo reply ṱha u tea a reḓi uri u ḓo reply kana a si reply ṅwana futhi naye u ita zwinga lwawe mara zwe people sa khou zwi amba fhano ndi fact dzine dzi khou ḓi itea kha music game dzine vhathu vhanzhi vha khou ḓi wana vha khou ḽiwa dzi tshelede ṅwana vhanzhisa ende ahuna zwine a ḓo ita nayo ṅwana kana zwine ende ndi nga ḓi sokou wana mafeni a khou vhanga tshayo mara mini vhone vhane vhathu mini hu sina na ane a khou lwa na muṅwe vha hafho just that muṅwe ḓo throw dzi jabs it's hip hop bro like ri ita ri tshi ṅwana ri tshi wisa rap gaming nyana ndi sumbedzisa uri mini i kha ḓi tshila naho vhaṅwe vhathu nyanga u yambisa zwiṅwevho mara ndi ri tshi sumbedzisa uri mini apena nga si ḓo dzula ri khou ntsha love song like you are sa teaming sometimes ri tea uri tshi shumisa pen ri tea u ita ri tshi teme ri tshi ṅwala nyana ri vhone uri mini ho ṅwalisiwa hani hu khou itea mini rather than every time ri khou dzula ri khou vhona vhathu vha khou ita mini vho diana vha khou ita mini mara tshifhinga tsho ita ri tshi vhona vhathu vha khou shumisa creativity u sumbedza rap is still alive like i kha ḓi vha hone gaming i kha ḓi tshila vhathu apeni ndi zwithu zwe zwa ita uri rap i vhe hune ya hone asi zwithu zwine ri nga ri yes hu ḓo ḓi vha na dzi songs dzine yes ndi songs dzine dzo tia mini mara tshithu tshine tsha ita uri rap i vhe hune ya vha hone ndi dzi beef ṅwana dzi nyimbo dzine dza songa what they know nothing they know ndi zwone zwithu zwo ita uri mini rap i vhe hune ya vha hone the time mizo yo Adolf na Metro CMG vha khou going at each other zwone zwithu zwo ita uri mini rap i vhe hune ya vha hone i fhedzisele i khou hula i fhedzisele i khou zwine ya vha hone zwino ṅwana suppose of them vha khou ita hezwiḽa zwithu khavho hezwiḽa zwithu ri sokou ri ṱhaṅwe vha khou tamba vha khou semana mini na mini mara ndi zwithu zwine zwa create uri rap i vhe na vhathu vhanzhi vha khetshe nga maanḓa uri mini yo music wonoyo khou ita mini hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou tiana ngawo ṅwana mara just that uri vha pfhe na mizo a si zwithu vha nga si zwi pfhesese khavho ndo it's cool it is u nga nḓila henedzo zwine zwa vha ngayo zwi shapo ahuna u tea u ṱwa ri khou bifana na mini zwi vha zwo fhela zwo ralo ṅwana so ndi ḓo ḓi vhudzisa uri he vhana vhashu zwi so zwithu zwinoni how come ṅwana how come uri sometimes ri tea u ṱwa ri tshi zwi vhona uri mini okay vha khou ri khou vha vhone vhathu vha vha khou diana mara if vha nga dzula u tshi khou ntshiwa dzi love songs zwi nga ḓo tshimbila nga ngona ṅwana u tea u ita tshiṅwe tshifhinga tshi tenda music ine mini vhathu vha ḓo vha khou diana dzi punches dzi ḓo vha dzi khou throwa at each other ṅwana so ri ḓo vhona uri hu ḓo itea mini mara tshine ndi khou shuma ndi uri it seems like na habeni u amba uri pfhesesa u ṱotsha vese mbili dzine dza ḓo fhedzisela dzi khou ita mini dzi khou ita uri vhathu vha fhedzisele vha khou vha na zwiṱori zwingafha nahone ndi track i kha track ya mini i kha ndi track ifhio iḽa ndi kha nyimbo ya ngori u sokou pfha vese iḽa ye ya vha yo rekhodiwa ṅwana na zwo ri kha nyimbo ya nnyi a ri vhi ra ḓivha na zwo ri kha nyimbo ya nnyi ṅwana mara ri ḓivha I don't know fana no i bvisa a tshi khou i bvisa ra pfha uri i ḓo ḓisa hani musi yo bvisiwa ṅwana u rather ri sokou vha trackini na ndi rather ri khou sokou amba ṅwana na u ḓo uri ende i ṱoḓi na zwithu zwa so ho fhedzisela vhathu vhane vha vha kha social media vhane vha ḓo ṱalutshedza muṱalutshedzi ṱhaṅwe ni wana a khou ya live ṱhaṅwe a zama u ita a zama u vha a khou amba uri mini yo tshithu tshi a fhedzisela tshi khou ngita uri mini ndi fhedzisela ndi khou amba zwithu zwa so ndi mini na mini na mini mara a si vhathu vhane I don't think vhathu vhane vha nga ṱwa vha khou ya dzi live na mini vha khou yo amba ndi vhathu vhane vha ḓo ṱuwa uri mini zwi ḓo itiwa zwa zwithu zwi itaho mini zwo fhelelaho just like that if yo rekhodiwa so ḓo ḓivha i track ya rekhodiwa then ya fhedzisela yo fhela ṅwana just that muthu ane I don't think uri phesi u itela music for uri yes ndi ḓo vha ndi khou ḓo tshila ngawo na mini na mini because ndi muthu ane u ṱoḓa khou ita music just for you know as a hobby uri sometimes right now ndi nga vha ndi khou ita zwa zwino ndi nga vha ndi khou ita music ha so la muthu ane nga tori like it's like unga mizo feel lune tshifhinga tshoṱhe u dzula khou ita music ṅwana hai muthu ane u tou vha na zwifhinga zwawe zwine o funa zwezwo tshifhinga o funa ṅwana tshetsho tshifhinga o funa ene muṋe tshine tshifhinga tshine ra ḓo ita
ato mubona mini a tshi khou tsha music rather hezwi zwiṅwe zwifhinga khunwana mara zwiṅwe zwithu zwine ri a vhona uri zwi khou thusa nga maanḓa kha game ṅwana just that a ri ḓivhi uri mini zwi ḓo zwi itiswa ngani uri afhi na ene nṋe ndi ḓo ṱoḓa uri my friendship yawe na Mizo fit is still kha nḓila ye ya vha yone na friendship ya people na Mizo ndi khou ḓivha kha ḓivha nga nḓila ya yone ndi yone na because of if friendship ya kha ḓivha nga nḓila ya yone there was no need uri mini a ṱwe a khou amba zwa kha song ṅwana if they were still cool with each other. I guess maybe una zwiṅwe zwithu zwine maybe a vha khou pfana ngazwo ndi zwone zwine zwa ḓo fhedzisela zwi khou ita uri mene muṋe a fhedzisela a khou vhuyedzwa zwithu kha songs ṅwana mara a ḓo vhona zwo ri ḓo itea mini ṅwana ḓo vhona zwo ri vha ḓo itisa hani vhone vhana just that Mizo naye u ḓo vha khou bvisa I guess u khou bvisa una album ine a khou i bvisa a khou bvisa album a khou bvisa album zwa zwino so nga feeling nga April I think Mizo nga April Mizo u ḓo vha khou bvisa album so a thi ḓivhi zwo ri nga April a tshi bvisa maybe ṱhaṅwe ri ḓo wana zwo ri nga April naye u ḓo ita hu ḓo vha na zwine a ḓo vha a khou dia nyana ṱhaṅwe maybe u ḓo mu dia nyana hanefhaḽa u ḓo mu fha dzi line nyana zwine zwa ḓo ra ḓo zwi pfha zwi khou dia maybe ṱhaṅwe hu na zwiṅwe zwine a vha ḓo amba nyana zwine ra ḓo zwi pfha uri maybe ṱhaṅwe vha khou amba ngazwo just a ri ḓivhi ṅwana a ri ḓivhi mara tshine tsha vha ndi tsho uri zwine Phesi a khou amba is a valid point ṅwana just that vhaṅwe vhathu vha nga si zwi vhone nga nḓila ya so ṅwana mara is a valid point mara zwine nga nḓila ine nṋe nda zwi vhona ngayo ndi point ya valid a huna uri mini u vha khou amba zwithu zwa vhukuma ṅwana ndi tshithu tshine ndi ḓo ḓivhusa uri if vhaḽa vhathu vha Fantastic Four vha tshi khou ḓo takalela uri zwo ḓi ḓo fhela vha khou celebrate for 1 million like ndi vhone vho ita uri iwe reach 1 million ndi makhadzi ndi mishumo ya makhadzi ine ya ḓo uri track is reach 1 million nga vha makhadzi siho ya si reach 1 million ma ṅwana why track dzo nga bonus ḓo bala reach 1 million ṅwana ndi mishumo ya makhadzi yoṱhe iḽa ṅwana a si mishumo ya vheu ndi mishumo ya makhadzi ya ita uri heḽa track i reach 1 million so ndi u ḓo mangala vha khou ḓo takala u ḓo sunga ungari vho takala nga iṅwe nḓila vho takalela zwiṅwe zwithu mishumo ya makhadzi yoṱhe iḽa uri track i swike 1 million ṅwana na sometimes dzi artists dzi a baiza mamu vho balelwa u ḓo shuta music video kha iḽa track u fanela vho shuta music video ṅwana ya ḓovha i moda dzi streams when it comes to kha 1 million iḽa u ḓo fhela is not mishumo ya Fantastic Four ndi mishumo ya makhadzi ndi power ine makhadzi a vha na that's why iḽa track yo swika 1 million so vha ri nga si ri ndi mishumo ya Ghost Bar ya Capable Boys uri ya Mizo uri ya Cosway ngori na khou ngaraho ndi mishumo ya makhadzi yoṱhe ṅwana ndi power ine makhadzi a vha na zwine zwa khou sumbedza uri power makhadzi una yo hani ṅwana that's why yo swika vhugai yo swika 1 million zwiṅwe dzi track dzi songo ita dzi songo swika ye 1 million ndi zwi guda uri dzi swike ṅwana so ndi power ine Mizo makhadzi a ṱuwa nayo rather than hezwo zwine vhaṅwe vhathu vha khou nyanga u zwi amba zwori vha khou zama u claim no a i claim track ine songo i shumisa so i shumela so i nga si ni swikise kha zwithu zwine ni khou zwi amba ndi ḓo ḓo zwi vhona uri nga ri kha muthu muthu claim nga iṅwe nḓila uri ya ndi ri no nga ro i shumela ande I don't think we shumela nga nḓila ine vha nga ḓo nyanga u i claim uri khayo ndi yashu track ri na zwi streams ro zwi shuma if arali u tshi pfhi ndi vhone vha khou shuma a vha ntshe dziṅwe track na dzi ri vhone zwo dzi ḓo swika million na zwine zwi ḓo sumbedza track ine ya vha na makhadzi ane mini makhadzi ndi ene o shumaho uri mini iḽa track i fhedzisela khou shuma i khou swika i khou swika 1 million ṅwana i fhedzisela khou swika hune ya vha hone it's not like maybe ṱhaṅwe vhone vhane vho ḓo ntsha hit maybe nga tshavho nga tsha Fantastic Four vha tshi ntsha hit heinoni ya fhedzisela ya fhedzisela khou swika heyo 1 million ya swika no heyo 1 million uri fhedzisela khou swika na i khou swikiswa ngori mini hu na makhadzi nga ngomu ṅwana ende makhadzi ndi ene a khou itisa uri mini ya track i fhedzisela khou swika i khou swika 1 million not uri vhone vhane vho zwi ita uri i swike 1 million no so nda ḓi vhudzisa uri vha tshi khou ḓo ita nthu vha tshi khou ḓo i claima so mulandu ṅwana ndi vha ḓo ḓi vhudzisa so uri mulandu ri kha ḓivha hanefho kha dzi track dzine dza khou trend ndi ḓo ḓi vhudzisa uri zwa nthu zwi ḓo fhelela gai zwa Jerusalem ṅwana ndi ḓo ḓi vhudzisa zwi ḓo fhelela gai zwa Jerusalem ndo ḓo zwi vhona uri mini zwi nga asi zwithu zwine zwa ḓo fhelela fhano nṋe nda khou ḓo ri ṱhaṅwe ḓo fhelela hanefhaḽa kha vhono mucebo vhathu vho tshi khou ita zwezwa zwo pfhi i khou lweliwa track but zwo ri ṱhaṅwe i ḓo i track ine i khou lweliwa upfhi i ḓo ya swika hune ya vha hone zwa zwino hune zwa ḓo vha zwi khou ṱolelwa ya vha i khou ṱolelwa nga ineyi nḓila hune like this court cases dzine dza hone na vhe ndi khou ḓo ḓi ri hayi
ṱhaṅwe mini i ḓovha yo fhela. Maybe ṱhaṅwe na DJ Chamza u ḓo ita o fhiwa zwithu zwawe but no zwithu mafhungo ya hai a thu fhela mara u ḓo vha ndi sa ḓivhi zwori u ḓo ita because na zwori huna muthu o thuntshiwa nda sa zwi ḓivhi songo ya zwa vhona hu khou amba upfhi ndi brother ya DJ Chamza thuntshiwa so a ri ṱoḓi vhone zwori ḓo itea mini ngori ndi zwine nda dzulela u ḓi vhudzisa uri why Master K every song a sa iti nyimbo nthihi a tshi ita track na vhaṅwe it's because of ndi zwine zwa zwi kho itea ngo ṅwana zwimba ndi zwiṅwe zwithu zwine ri khou zwi wana muvhuso makhadzi Master K zwi amba mini dzi beat ungari a si zwavho kongwana a si zwavho so mara it's very hard mara navho mara u fanela u ita mini u fanela u tou zama u vhafha nyana maybe 4 meter 5 meter nyana rather than uri vha khou nyanga u ya dzi cotton game and vha ya dzi cotton game vha fhedzisela vha khou i wina ndi iṅwe ndavha zwino kongwana what the fuck is going on why make u shuma u khou wina u ḓo wina vha dziṅwe dzi ndavha zwino ṅwana hapeni ila yo ita vhugai resources dza kha tshelede muna ende a khou amba upfhi i khou vhaleliwa kha dzi rands khou amba upfhi i khou vhaleliwa in dollars so I guess na nḓila ine vha khou zwi vhona ngayo ndi dza uri yo ita tshelede nnzhi mara I guess even the record label i ḓo vha i kha ḓi vha na tshelede ya ita na ṅwana i ḓo vha i kha ḓi vha nayo na hapeni if zwa ya nga ya khothe vha nga ya khothe vha ḽa vho DJ Chamza vha wina ngwana yes a vha fhiwa dzina then vho khou amba upfhi track yo ita 10 million then hafhu khou nyangea upfhi i splitiwe tshelede nayo tea u vha hone maybe hafhu hu khou ṱoḓea maybe 5 if ya record label ya vha i si nayo ya tshelede hu ḓo itea mini hu ḓo itea mini if open mic ya vha i si tshena tshelede iyo ye ya ita nga Jerusalem hu ḓo itea mini thi ṱoḓi vhudzisa heneyo question uri hu ḓo itea mini because of ngimo ndi ya kale yo ṅwana ende zwithu tshelede dzo no dzhena ngayo yes a zwi a ri khou zwi wana zwo ri tshelede dzo no dzhena ngayo mara if hanga pfhi u tshi yo claima ngei a wana yes vha khou wina case mara open mic ya tshena tshelede ye Jerusalem ya ita nga hu ḓo vha mini what is the way forward ine ya ḓo vha hone hafho fhethu ndi ṱoḓi vhudzisa vha ḓo zama uri vha kolode tshelede vha tshelede advertise kana ndi nga wana zwino so vha tshi khou ḓi zwivhona uri mara of course just that ri ḓo sa ḓivhi zwa makhazini mara muthu ane a vha na mini a vha na nthu na facts dzoṱhe muthu ane a nga kona u amba zwithu ndi Nomcebo ndi ene ane a ḓivha tshiṅwe na tshiṅwe uri track heiḽani i sala i tshi vha so i sala i tshi vha big so hu ḓo vha ho itea mini ndi ene ane I feel like ndi ene ane ane a nga kona u zwi amba hezwo zwithu rather than vhaṅwe vhathu Nomcebo ndi ene ane a khou ḓivha tshiṱori tshoṱhe rather than even actually Nomcebo ndi ene muthu ane a nga kona u amba mafhungo ayo oṱhe zwi amba ndi ene mini witness khulwane ya heyo mafhungo and nayo vha ya launch campaign Nomcebo nayo o launch campaign uri a khou badeliwa then a ambiwa upfhi mini iyo 1 million ana mbo ḓi fhumulela a ḓi bvela khazwo ṅwana so a ri ḓivhi zwo ri ḓo itea mini mafhungo a tshi a phanḓa mara ḓo vhona zwo ri ḓo itea mini ndi zwine zwiṱori zwa music zwa vha hone ṅwana zwa vha hone but leswi ḓo vhona zwo ri ḓo itea mini uri u sala mara guess vha ḓo ḓi vhona vhone vhaṋe mara court date ngori yo sethe upfhi ndi November mara nayo yo vhewa kule November hapeni November yo tsini wina zwithu zwine zwi nga itea before November kulesa November yavho i vha hanefho vho June July hanefho ṅwana I guess vha ḓo vha vho ḓi prepare u swika haningei zwi tshi swika vho ma June July haningei ṅwana vha vha khou ḓi prepare vha vhona uri i tshi swika hu ḓo iteani mara ya eventually zwi kho ḓo vhuya zwi kho ḓo vhuya nyana hafha ande zwi vhona uri hafho zwi kho ḓo vhuya nyana ya dzi ḓo vha case ṱhukhu yo chance ṅwana a si case ṱhukhu ine ya ḓo vha i khou chance mara ḓo vhona zwo ri ḓo itea mini I guess ndi zwezwo ḽa dzi artist kana so then vho ṱangana na muthu ane a ḓo diḽa na ndi guys imagine vha khou ḓo isa dzi khothe nga artist ṱhukhu so ṅwana I mean it's not like it's so big une ṅwana so
So just imagine what this was quoting a case took up as a loser. Then my first story about your Rubamba there. Just I just got the walk of the room. When my couldn't have only walk the room. Anyway, done with open my career for colors open my. I guess when my gender look I guess mean truth. You come for balcony mix it to review. I guess yeah, Mario only weird. Start get one word because it to I guess now you're dead, you would to a gentle ERO woman. The concept ya kuti ndiwonayo kuma ndiri zvauti itova igototwisa zvavhuḓi muthu igototwisa mini ototwisa general rate yaluwa nga maanḓa zwavhuḓi nga nḓila ine yavha khou itwa nga i ḓo thusa general rate yaluwa nga maanḓa i khou aluwa nga maanḓa blind ande i khou shuma zwavhuḓi na u ḓo tsho ya ivha i khou shuma zwavhuḓi i khou thusa fhaḽa na fhaḽa ngwana i khou thusesa ra ḓo sedza i khou thusa nga maanḓa vhathu vhanzhi i khou vha thusa razibona like and ikhipha uri mini dza thesis dzine dzine dzavha dzi khou ḓa phanḓa dzi dovhe dzi vhe na mini na motion nga maanḓa ngona si a kona u vha na motion nga maanḓa rather than dza thesis dzine dzavha dzi khou ḓa dzi thesis dzine dzavha dzi khou ḓa dzi a kona u vha na motion wa blind nga maanḓa dzi a kona u dovha na wana vha tshi khou kona u reconnect nga maanḓa ri khou ṅwana rather than hezwiḽani zwine zwavha zwi khou itea mara yone ya thusa nga maanḓa mara ri khou ḓivha dza thesis dzi khou ḓi zwi ita zwi khou ḓa zwithu a zwi nga ri tshifhinga tshe nda zwa ndi khou amba nga zwo tshifhinga tshi mini kana zwo yo fhedzisela yo fha ndi khombo balcony mix a guess bari ya u dzhenwara I guess nga ṱhanga zwa zwi tsha tou vha that effective I guess ṱhaṅwe na vhone vhane vha kha ḓi ngo tshekha uri zwi ḓo shuma na ṅwana vha yo tshekha uri zwi ḓo shuma na maybe zwi kha ḓi ḓo itea mini ndi mini so I don't know uri zwi kha ḓi ḓo tshimbila na mara zwone zwi maybe i ḓo tshimbila ṅwana maybe yone i ḓo tshimbila mara yone i khou ḓi thusa i ḓo ḓivha ita uri navho mini vha vhe relevant nyana ṅwana vha vhe relevant nyana nga maanḓa hu na uya gaming na u thusea vha vha khou ḓi phushea vhone vhaṋe hu vhe na u itea zwezwo zwine zwa khou itea ṅwana mara yone i vha i khou thusa for dzi artist nyana dzi vhe dzi khou ḓa ṅwana I don't know if mini vha vha khou ṱoḓa u ḓi thusea a ri ḓivhi ndo vhona ri tshi nayo poster mini Blomanathi i nga ḓi vhuya ṅwana I guess I don't know maybe ṱhaṅwe o vha nga ḓi nyanga na place ine a ḓo itela ngayo uri mini Blomanathi i vhuye mara zwithu nazwo zwa thoma u ṱola like uri zwi sa vha hone zwi a bora I don't know uri ḓo vha lini ṅwana I don't know ḓo vha lini mara I guess thaidzo is just that Blomanathi nayo uri si ḓale mara tshine tsha ḓo takadza nga uri Blomanathi ngori a i vhi vhusiku ngori i fha chance uri vhathu vha ye Snap Sunday ngori yone i vha mini i vha masiari then after masiari then ya kona u namela mavhili ra ya Snap Sunday ṅwana that Snap Sunday tshi no ḓo ita tshi no ḓo ṱoka midzi lune ndi tshihulwanesa a tshi ngi ṅwana balcony mix yo ḓala Blomanathi ndi yone fhedzi tami i a ḓi nyaga u alusiwa so ndi ngazwo ri tshi ḓo ri mini i a ḓi thusea mara ene Blomanathi maybe i kha ḓi zama u phusha nyana a dzi zama u phusha nyana mara ndo ḓi vhona uri ḓo ḓi itea mini ende ro vhona upfhi what is this guy mapholisa vhathu vha thoma khonadzi I don't understand why they want to bring the good man down bro like why maybe demand like he's fighting crime like for real like then why would you feel he's under investigation for trying to do some fraudulent drugs what haven't got mangala na nuri how come demand is not to feel ukho nyago itwa for fraudulent drugs what then ndizvone ndikuzvibonza uri okay that means demand huna politicians dzine akozi khawada dzine business dzasiato chimbira mini zvavhuḓi that's why mini vha tshi ḓo ri mini this one will start looking investigation against him remember he's touching people who are powerful that's why zwi khou thoma u vha so nga nḓila ine ndikho zwi vhona nga ahuna na iṅwe nḓila huna vhaṅwe vhathu vhane like it's like we're not saying is corrupt what it's just that we're not supposed to know what's going on why zwino wone zwithu muthu tshikho zwino ukho zwi vhona uri fighting crime nga nḓila ine a si u tamba ine muthu arali ukho pfhi u tea u vhulaiwa vha khou ṱoḓa vhulaiwa if a khou thoma u thuntsha mapholisa u tea u ṱovha a khou thuntsha fhedzi ndi kale ro zwi vhona zwo ri ndi vha na khou dila na crime na criminals hafhaḽa hangei KZN and that's zwithu zwine o thoma nazwo zwi ndi kale blind ndi vha na khou dila na dzi criminals ndi kalesa and ngori o thoma SIU then
and the special task force ne then I'm gonna commissioner okay yes ndo sithoma and nikala wona and batho not zwine nda zwone and I so thoma team and me vha tshi vho nontshanda investigation because lwa tshifhinga I think ndo zwi vhona kana somewhere uma no ene muno vha khou tou amba I think ngori zwi amba uri 2011 team a tshi vho vhudza mu wisa then zwa ḓo bala khongwana a tshi khou kana uri vha under investigation for vhathu then vha ita vha vha khou mu investigate hanefhaḽa mara zwa ita zwa balela uri vha fhedzi vha khou ita vha khou wina heyo case because of he was innocent khongwana and vha fhedza I think vha khou amba uri mini o fhedzisela a khou fhedza I think like a month a tshi fhedza month hu sina zwine vha khou ita yo a tshi khou ya mushumoni like o ḓo literally o ḓo dzula hayani like for real hu sina uri yo ndi ḓo ri nṱha ndi khou shuma uri ndi khou itani na o ḓo ḓi dzulela ene muṋe like for a month onoyo no o ḓi dzulela hanefho hayani hu sina zwine a khou ita under investigation just imagine after that vha fhedzisela vha khou wanulusa uri yo bro you are innocent like after sitting home for a month and then they find out that you are innocent like bro zwi a vhavha mna hu zwiṅwe zwithu zwine vha vha khou nyaga u shumisa nga iṅwe nḓila u vhavha hai and every time vha vhathu havha noni vhane vha dzula vha khou ita zwithu zwavhuḓi ndi vhone vhane vha dzula vha agenda investing dzi corruption dza vhukuma vhane vha vha khou ita corruption ya vhukuma never na sina vhona tshi khou pfhi vha khou ita zwithu zwino ṅwana ndi zwine zwa bora nga South Africa South Africa i bora itshi ḓa hanefho ṅwana i bora ngauri tshifhinga tshiṅwe ḓuvha vhane vha khou zama u fighter crime ndi vhone vhathu vhane vha fhedzisela vha khou dzhena mathadani kha iḽa iḽa hotelani ipfhi iḽa ya tshi khou ita zwithu zwa u fighter dzi drugs ndi yone ye ya fhedzisela khou fariwa for murder na mini mara ndi ene muthu ane a khou fighter na crime khulwane ine ya vha dzi drugs hafha South Africa but literally vha kha ḓi dovha vha ri yo there is this and this and this ṅwana ndi ene muthu u dovha a fariswa vhavho vhathu mara still ri khou ḓi zwi vhona zwa uri muthu mini u khou zama u lwa na crime mara still ndi ene muthu ane a dovha a fariwa na that they will never keep it good man down yo bro I saw the less bro like yo but I guess because of his recovering I guess it will be okay yeah like for real as like it's like maybe I guess even the death of Killen I guess really a part come on just that but ngaba dice as drugs no man vashimisa as drugs man the problem is drugs doesn't go come as that as top sa utongo mna man it is drugs man so that's how to blind man to one is that so get account like listen to you bro muthu wa vha health tshi ḓi tshimbilela na mini na muthu khou no ṱo ḓivhela kha wheelchair I guess this at least is alive ngwana a ri ngo vha na iṅwe passing zwa ḓo bora mna like ngwana ḓo vha nga iṅwe nḓila u fhedzisa u ita zwiṅwe zwithu ngwana mara ḓo ri vha ri khou ḓo rabula ya vha khou vha shapu ngwana a fhedzisele o vha shapu na muṋe ri fhedzisela ri khou zwi vhona uri ha vele u shapu na mini ṅwana even though naho ri nga ri hana seta music mara like ṱhaṅwe a kona u tshimbila again ṅwana even though naho zwi tshi nga si ḓo dovha zwa nga kale before ṅwana mara fhedzisela o vha shapu ṅwana rather than a zwiṅwe zwithu a vhathu zwi vhona uri this one na no still got tshone mama ndi wo ṱhaṅwe mathada wa muna zwino so tshiṅwe na tshiṅwe vho tou iteliwa I guess ṱhaṅwe mara at least ṱhaṅwe wa kona u nyana ṱhaṅwe nga vha tshi uri a thu fana strength tsho kona u tshimbila nga nḓila ine nda ri khou ita u khou tou tshimbila lune u ḓo kona u tshimbila a fhedzisela a khou ṅwana maybe ṱhaṅwe nga wana a tshi ḓo kona u tshila ku distance nyana kuṱukuṱuku then hezwi zwiṅwe distance a tshi tea u ya vha khou tshila nga dzi mini nga dzi wheelchair mara dzine nda ṱoḓa volunteer a fhedzisela vha tshi drugs just that femina ya khavho vhathu vha no also also a feminist also a drug on and stuff that I do have one as drugs and they were doing heavy stuff like cocaine vha vha khou ita zwithu so yes you just have to I choose what they yo and makazi release nga Saturday ne Sunday yo release and she's also saying uri lini ngo dovha khou release
ngori uri khou release Monday ya Friday uri khou release nga Friday ya Friday uri khou release tshisevho. Then I guess album yo bva nga 28 ari ḓovha zwori ndi sifhio ndi ifhio album ine ya ḓovha number 1 between Makhadzi and Paris. Mara Cousin ndi Cousin ai vhasilime phanḓa ndi Makhadzi asilime phanḓa ra nga murahu ḽo mushumo ndi yo uri ḓo ndi album yani ine ya ḓo phalesa between Makhadzi and DJ Maphorisa. Ndo ḓo vhona uri ndi muhulwane between Makhadzi and DJ Maphorisa. Ḓo vha uri ndi ifhio album ine ya ḓovha number 1 mara obviously na DJ Maphorisa is also releasing. So zwi ḓo vhona uri ndi ifhio album ine ya ḓo number 1 kha album ya Makhadzi na DJ Maphorisa. So if she's also releasing now, okay. I don't know. Ndo nda ri funa zwezwo vha sa release. Vha tshi release ri funa zwezwo. A vha sa release ri funa zwezwo. Nga ṅwana zwi ri funa zwezwo. A huna uri ri na ṱwa ri khou ri mini. Ari khou funa zwezwo vha tshi release a vha tiana. Ra vhona uri ndi ifhio ine ya ḓovha number 1. Competition ya ḓo ita i tshi ṱoḓea. Kumba ita i tshi ṱoḓea. Mara ndi khou vhona maanḓa. DJ Maphorisa muthu vhathu vha khou DJ Maphorisa na kabza musoro. Mara musi ro vhona DJ Maphorisa o shela kabza dismon. Ari nga ri vha siko ḓi vhalavalela. Vhathu vha na u ḓi vhalavalela. Uno vhalavala nga maanḓa. Nḓila ine nda vhona ngayo uno vhalavala nga maanḓa. Uno ambesa nga maanḓa. Vhathu vha soko ḓi ambela uri mini nṋe na nda vhona ngayo. Vhathu vha la ngori avha na thaidzo. Ngori ara else maybe a khou ḓo nyaga a ḓo just to shoot uri mini. Just to make us so we confused. Maybe was going on na vhathu vha khou zwi vhona uri a tsha vha okay. Or maybe wena u khakha. Maybe a khou nyugo ita. Okay, we shall. That's a little thing you can. We don't know for a fact to need your cacao. But I guess I do when you know Puzo cacao. Nothing in this one guy. I feel like getting a cacao rather than carry the Ola cacao. Nothing in this one guy. I never should so about no cacamara wool cacao one. Nothing in this one guy. This one to Spunanga. This man to Artin was not part of the second. But this is most of the Yoka Camara. The ones on the Yoka Cam. The ones on the Yoka Cam. The brother, you, bro. Hey, that old Jana Capita Matconsonant. You. Hey, and that shit is crazy. I just do wrong. However, I don't understand the drive materially. I mean, it's designs. I'm not reading it too long. 8,000, 20,000, 15,000, 30,000 rock. 45. Like stars na that was this time. Oh, demon like brand here with the last one. And I wonder if you should run and that side of the states near one shop now. Only like it the way it up dying like this was always to Tristan. This one was if you got to Duran, I gave the ways to Tristan. Because of and then you are sitting now. Because of there's no exploiting. I don't talk with the travelers as the transport, even though it's in the transport is engine. I don't know to engine. Go on. You know, I'm going to have to retravel away. You know, it's what we people. Either way, it's our map. Oh, none of those who do it our map. Hey, letting out to round. Letting out to round. Then I want to zone letting out to the plane. I'm pretending to read. And skinny boy, lipo boy, no more to run, Calvar, wonder. The one is all ocean. Alice machine and skinny boy. Is that I decall a little lipo boy tree, oh, it was raw. Woman, I will love you, demon. What is this name? Rush my banana. Original career was called same kind of just try. Whatever, man. Very check career, we are going to go and then follow rush my banana. Zvinoita wala usokuvara rimani vari kusokuvara nari venyanyi zvinoyamba rimani hazvichapfara hazvichanga chira chipingu
Ngari ma-stress uri hachina Limpopo. Ngori Limpopo uzvibona uri hai this guy ngari ridova na muthando hafano. Hazvonzo I must ndipese ndoita mainline ndochiyabata. That's why. So ridozofana uri mulandu wawe hata uchamupfesesa timani hatichamupfesesa naro. Timu understand utayava. Nezvinaita mamwe. Mana anyway, you know what it is, your boy LBK Southern Africa. Boom, I'm out of here.